ariko mbiriza ndababwiye urazi kumwe muri aba Babylon system kankara vampire ja Rastafari ndabasabye muhaguruke mukomera amashi ndaberewe komera amashi ndababarire VIP nibahaguruka VIP barishagaye ariko ninde yari bwabone VIP iri sere kuki niyagera kujya muri toilette uramenya ibintu biri ku meza wikomera amashi VIP muraberewe ariko amayeko hari amayeko ibi bintu by'amayeko biciye binyibutsa twese turafise muri quartier église yavutse tutazi umuntu yayikreye bama bariko barasenga misi yose mw'ijoro tutigera twumva ibintu bavuga gusa turumva umuntu umwe tubikine sibyo tubikine uwo muntu namwe ni mumwumva aba ari pasteur mamujyana danger ndagiye sana hewe ndafite ahantu mvuye Kigali nduye Kigali ndaje n'indege Kenya Airways 20 minutes umunsi wa mbere mfata indege jesi narizi ngo ndaza kurya hichamba santire bucyaye karibu muri Sanze Kanombe turashitse ubu nyine narizi ko mama muri toilette mudege hari ibintu bikikirema allo mumeze neza kumengo nibiryoshye nikwera n'Dimanche abantu bagiye gusenga mugire gutya kandi mubesha Imana babona irabahanire emera sha urakoze cyane umupagani byemeye agumya amaze gutya tugiye sisenga vraiment na urasenga ku mugoroba ariko nemeki kujya kuraba comedy Imana iguhane Imana ikubaza ati mbari rukumwe na wagiye mu bintu by'inzamba y'iherezo allo turagiye gusanga rero tugiye ari Kigali turi caravane tukumwe na uriya mugabo twese tumaze imisi tubona muri televiziyo naramubonye sanga rero guki ariko avec respect namwe mu gihugu cy'Isaramu ndakuzavuza mu bari muri parlement au petit lève-toi petit il Kigali rero niyo mvuye amafyera barabatasha amafyera ni Kigali bantu b'Imana tushyize kuri aeroport Mika yazanye abakobwa batwakira abakobwa beza b'inzobe okay je bya bintu by'ubuguruguru bwani bite sister usameze witwa gute Agnes baragaragaza bagashyira mu cyongereza Agnes umukobwa mwiza yitwa Agnes